like she down now being to psycho really the talk with Sorinthan Haorei the third episode le welcome salu shitle ajay tumna interesting sala khaya kanala khaya marama khui janpai sangrung faisara electoral politics mormi ajay tumna lagaina jansa faisa say ituna taisia India way Parliamentary election chia Lok Sabha election ni achkum sakvai randale kala Lok Sabha election ni saina ituma government ni form sagi ji tum dong na thai ling jen crucial sala khaya India way crucial sala tu easier election na connect ji tum dong na thai dak le ne kala election ni le itum dong ga metala gaina electoral card le dak le bi itum na participate salu shidra jiwaina achi ituna hiwi kan khana hiwi merits and demerits kala ituna ka thada mathawe da participate sapai ari hi itum tangkhui or Naga or Manipur positioning ka thada leidele to regional party na national party we mathak mai jarship mai ka thada leili itum we intending candidates leidak leibin ka thali ji itum mai sa aina chanpai samrum faisa se kala chanpai samrum khwai da itum le special salakai guest khani rang rum yedele electoral politics le salakai na thaishin guilaga itum yaru pingwang odong tsumi da klai tang kho yang ko khani rang rum yedele a new experience a new vision kala a new knowledge itum le aja share sang rum ra kala hi itum na share ga sa hi wi manga aina itum tang khul le itum Naga wi le kala itum Manipur le khamatha khirak pai kwai kala kho khayang ka sa la kala hak sang reason khirak pai kwai we objective aina itum janpai sangrung faisara kala mahapokong kita da hangai je itum janpai sagi da leidak le hi any political parties leader no individual leader no kipali ka itum na yang khai laga janpai sagi jak lam jang ne itum na janpai sagi je yaru ashambo bang phak vai je itum opinion share sangrum sa da leidak le sane ina ani khnil introduce samira kala itum janpai moron da Sabha faisa se ina remake up da queer Wungnaoshang Shimray introduce saming ai de le a hi ari Manipur NPF Naga People's Front with Manipur Youth Wing with President Sadley kala ka khnya sada queer AC Rising and Ukhrul district BJP with Spokesperson sada leidele oja khani lik chung khaning share episode hili raza kai hi wankal ina ari tiome ka hang khai da nani li ari janpai sa khong mangaina ishiwi janpai topic hi mopong phala gaina kala min la gaina janpai sa khong sam phangra gi han shik sam chung khalei de le kala hu ma aina yarina dam shupila sam phangra gi hi shan khui de le arwi hi moron da cha ta bai me kwai ina arwi hi mai kuira Wungnaoshang Shimray le khre sa da khang khan sau ke itum ada hang kai da Lok Sabha election hi wang da party level leader no itum yarui level leader no intending candidates being level no shakchang da sang room da sang rock da le itum take bai lam take bai da sang rock share da le prepare sang rock le ji itum yang rock share da le da khui kala hi wa long hili ach kong wi election hi crucial samai card da thai da le aka tha da thai da le ja khi gla ji ga wa itum yes Manipur crisis da le hi la khne itum kala ko phung wi wang hi outer parliamentary constituency da aka haimi da glei either Naga or Kuki hina electoral by chances la leidele kala aju road kamrati na itumi maitei wi atumla a huge number of voters la labor bom de lei jena hiwi crucial sala khai ila leidele da shitsange kala khamata akana ba itum delimitation ila rad lei how itum Naga wa talk ila leidele how jogida aju election hi Naga nawi akali elect sa gi kaya ka important sadly klayang ji khathengai or ai chinaga makala la cookie na kaila or maite na kaila kika ka samle ni issue wang jen le ka it is compulsory it mandatory ne issue naga ka plungi ji itu naga wang ji ka thada le le je no wen ka shangai le ka share samilo. All right, here we discussion hili atam khame wangling shie kuir Sorinthan Haorei khnui thoda sada nana atam gi da miyur hi resang khwai kala khnui thot bingli awakening agara khwai wi jong apong phami da sangai je se atam hi jong the question ji to the point na hangai awa you totally masa ga the khokha yangkha ga sawi ning ji thuktamak leiwang ishi chot khui gai lei jong assembly constituencies mati like sa Ukhrul district undivided Ukhrul district MLA mati like sa Kamjong assembly constituency the like sa hi
atama li MP election li ning sang la kai na ning shar la kai na masa ga sa wi ba ngai na shiman thui gai ni Okay. ji delimitation exercise ga sa akhai ji yur ka te na important ga sa decision making process we lungli khning shaw chauki ji le sa gu da position ji li pampin sa gu da ishi MLA we sida ga shiman thui gai ni ya ina ji ga tha thui gai mi rin we repeat ma sa lui ga bai khuni thot ping ma thai la gai na tam khui shu khui ga ai phaning mu chukla ka thaiba ga shap mi ping sai ko ning shar li ya ina importance ki ji chi mai politics hi ithumui pangshap yung nei aga saga ka wi pangshap hi politics le le hau ga da hi wi ko thuka ka sakka ka khlaji thaila ka matai la gain khuni thot ping shinau mir now ithum sai kor aji wi ra da khle lok sabha election hi ning shar la gain sa ga sai nang so da ima ka lika hung sa ji important sai da khuyim thank you ning share ku ro no shang na itumna kuchunga khani to no ma thai sa la bai example atam na mention sa da undivided Ukhrul district MLA we pom constituency ma tilai sai ji ka itumna electoral politics li neglect ka sa ji ni ka muning sang ni ka hi na itu shman sang mo da ku mang tai re ne electoral politics li ning sang da participate ka sa ji important sa la ga thai ku le mo ning share ina ku ra I sing la ongai li shi le question ni originally to mai ka relate sa la ga itum naga no bing hina importance yes naga no MP ba sang sangai de le yo ka itum naga no bing hi ning sang lai na participate sa lak de la kala area itum situation hi li yang la ga itum electoral politics li ning sang maning sang hi yang la ga itum naga MP ka alexa ki ji possible sa lak de la ji la question sangai wa ara itum na kayang ji tran naga we intending candidates ka shogera ra kong jai wa Thailand hong ji thong akhlong shar me ba sangai le ji then our situation here but yes atong ji le kya ka important sa le kla ki ji ja ka kala itum hi alexa shop la kla ki ji tyo mai ka nan la ne we opinion ji ka share sam bi Okay, Parliamentary da tao Sorinthan ni da ning xie ho mi shi ke ji wang. Da yi ko panelist amai sang ni da hiak si mi nei. Ya reviewers ka tong ngani da. Peng pa salam ji mi nei. Ma ji ke te wo jo thai re ka ta da ningai ma tham mai ko sa ki. right Ari ji ga MB election hi itu mi thui ke the na wa. Kranau bing na wa. Isina gam gam sa bai ko. Isina gam sa bai ko gaji hi. Atam sang ga sarai. Ka election hi ba hi wa itu mi thui ke the na dang da wa kongjai na Naga versus Wita da thei rai election ni. Asina da chunga me ka ba bam me isina teo mi da term ni ka ba bam me. Ka than na isina ga ma ga ma sa bai ma ne ji hi ki wang na ma ga ma sa bai ji kra yang ji bai di thung mai da mu su ngai ji ni. Ji ba wa khra nau ping mi khra jam ni I thung mai wang ba ka ta dang ra ngunur wa da ga ya asina arom ba sina o asina mayang ma thei mi ma da gaji wi thung mi ta da si ga bam ga da defensive ka sa ya ek aka rules aka same guy na thung ma chi ma mayam ma ne apos policy making ni ma jang nar ji ya ta da decision kui ga ji ri thung apos defensive sa ra na hi da ga bam mi ga da hi chung ga de ya wo China ara itum na as a conduit aka sa da political we MB hi development we prospective in yang si na kada itum naga we songjai na yang si na important sa mai tui gi MB ing sa ne the itum realize sa we aru ya gaji ba wa itum na secretary thiri fund gre ne da gthein da kai khan na ba khatui mai ri gi na infadi fund gre ne da gthein dai ka infadi de gi jang lak ji da ji ka jang da delhi di de gi sa no
idung ma chung ga tong hi Delhi ri gi pai de ni ka da chiwi idung mi kong khai idung ma chung ngi yer ki ji ba Delhi no parliament no ji da how the idung mi representative cha ka important sai gi ji Delhi hi di ka tong a hi we no un ser gi ji ni ji na Delhi hi di idung parliament hi di idung mi ming ning representative hi sa gai mi ka ka bang hui gi ji important sai de khu Okay. ka khne di idung mi naga we du short e de yang si jin na a chu idung mi avakrana than de ga idung naga hut wi wang hia ka reisa mi de gre hi di ya ri idung bing wi ro de mai de idung ngchon ra nai de ge ji ba ya de hi ngchon se jai ka iwi ga phning di ba policy making jiri ka jang sapi ji lobby ka sa sapi ji ya ara itum ka gi ji itum just thada ka bosi ga ya government ga pak sap sing da kre ngayer mi da kre gi ji ba ji ka jang si ge ji ba hi thuk mai da atang mi da na ga ma ga sa bai mene ji ki wang re gi ji itum thuk mai da khu paning da ga ka itum hi jang sa re gajiwi vision baye development with the baye issue with the baye matara ina lopi advocacy jang sami daga solution ni da naga with the shoti da expedite sami baye ya sa ga baye apong jiri aju election ni di ba itum naga nawa ka se giji bam ning da aju election hi di ba itum maram hi wang jang se giji baye na iwa any political party jiwi team ba jiri kiga bangaye gada ajiwi di chajur khani hina nganang rok ta khre atam hidi itum na hidi privilege advantage si mokhui thei chu re jai kha hi miyur ga de bing ni da itum homa haure wai xiao re yam jena ajiwi timing hidi itum mathara gina sakhui ga limitui da ima naga na waka sa sapki ji miya ka joga se ji ba ji ya kare remarks ada ji mi Okay. Ni share ya queer sing chalage points kini share samere ina kini sada queer Wungnaoshang li ungai lu shitale ari to discuss ka sai li naga na ogijne ara naga na ogiji hi tran li intending candidates to the kyangje tran ishi Manipur li naga le dak li tribes ku jung kane jogi da naga within the naga community ara ishi tangku na sala tangku aka discuss sangai ne tang naga na ogiji tran tangku na MP sapungra gaji hina tangku na MP saje tran advantages like mai malay or any naga aka hina MP salala mayaye or any naga power to by the sarno join lega ishi tang aju juncture hili aju situation hili tangku na sapha meka tribe kate any naga hi miyato Okay. Situation hi thum hi normal situation meaning la extraordinary sa situation lung le ok thyo da ishi ashi da later kale naga with tribes being we ningphun jen mu zeng sangai nei ba right kajiba ma kisa da ima tangphun na wa kne MP kasali iwi shuru ring phag wa shuru itum tong wi ring phag wa shuru ta ga le sa ro ja ri shang oja sui sa long wi oja yang so shai za long wi chili shi MP ngning rim chi yang reng 상하이 MP 멍 닝마다 그래리 자금 이거 제임스 코숑 sorry 랭 이거 아민 칸가라이 아샹 그사 yes in EITP and yes 이제 알라 닝아이르 지 하이사세 토다 더미트란 critical 살라가 하이 머니푸르 위 situation naga 위 political journey himuchukulaga tangkhul nause jingai rang ponga dikha tangkhul nause gjaina parkhuira da gsaina rang sukukhil masamung da thauji chanchamji jibaji mamlaya se tangkhul nauli ticket ungta gjaina tangkhul nawi vote namang kagi jmuning thumo
atung we itum we Naga we little tribes na te the lay how good ara candidate kibali ticket mi laka Naga we maximum votes he consolidates haragala kujili focus hangai jini bajang jaina choice baji isi tangkul phungir o hi tha phungram jing sangai mane Okay. Naga we candidate kiba hin a prospective summit twigla winning chances kiba na chume twigla chi ka hangai na kiba na ngaveng mai kap da vote chung da samhung pai rak la ji focus sang sangai Okay. jaina policy matters are a party we line na party we aims and objective party we ideologies and like chung influencer ra sare election ko laga ka je na ka aru idumna mp hit naga we mp ga kang sagau sa gi we ningrin hi apam ga tei the later clay tangkhul now mobile internet access later clay tung the thisara ri thum ko chung hang file mali samre ka atamagli 80s na tangdo we longli cookie we emile khani mang le sa jang na thum thisara ri social media li thisara ri he winning khangshara ka darkar le gi jini hi 1952 57 na tangda kyodo cookie we mla aka paite we cookie paite da khaisa ye cookie we mla aka paite we cookie mla aka da Manipur we electoral college 1952 57 we atamli khanimang legsan in a election papat hangau gijo Manipur Territorial Council we atamli 1957 1962 we atamli MLA thumra da khani legsali atam tran naga we MLA chishat leisaye atam jitran paite we MLA ka thadau kuki we MLA ka da leisai Gogatumali first Manipur Territorial Assembly gaja 1962 and 67 and tangdu wilungli tribal na we MLA thara legisali naga we MLA chishat legisane paite we MLA ka thadau kuki we MLA ka da khani limalang samne chin kuki zo we MLA khani limalang samne aina la first Manipur Legislative Assembly 1972 73 atamli member hang troop MLA hang troop legisali naga we MLA thada ko thum leisaye chumai kap gi machine sada jili kuki na we MLA kuki chin we MLA hi thorup leisai Okay. aina ka phangali second Manipur Legislative Assembly 1974 79 aina tangdu we lungli MLA hang troop khaleli Manipur Legislative Assembly MLA hang troop khaleli naga we MLA hi swita we jang naga we MLA tang thada ko thum legisawin na thada ko ungta laga ari we kuki chin we MLA ping hi chishat matai ka thuya we jang aina categorically third Manipur Legislative Assembly 1980 85 we atamli hi yenglo hi MLA naga we MLA hi thada ka legasa terma ka jili thada ka legasa ja ara thara suita lui ka hi ni jili aka suita lui ka hi ni sorry tharamang le ara kuki chin we MLA ping hi chiko ka mi chi da we machine ji jang isa da atangi na tu hau li hang hai ji kamjong assembly constituency de legasa hi rag shimani thi atamni rashman gala jaga 1967 we atamli kuki nauna paukai haukip ko ho bai hi ne MLA ka laga sorry MP ka laga delimitation exercise jili kamjong we assembly constituency shimit mi ga ni jaini itum ning khang shartar kar le yegji hi ne a itum miyur hi atang igtor rising na hangula maga ka musa bai mir jile her mining la rang isi kyodo ari oja sorin than la hangai re maga ka musa bai mir ji ning le her ko chidai ka thau sido itum hi history mag thai musa bai mi thui gai atam wi khurjan ji thai logo o jiwa atam li ima tangkhul nagam yur hi ne hili shoisa lo mo gi ja ra khuni thot itum achal ko thui sa khrno bingli itum na katam gi chui me de le hai ra gi dla katam gi jang itum internet access le da ra ka to na thekang yi ji
itumna YouTube wena WhatsApp wena Facebook wena Instagram wena itum masam ka pang information mo lay lumine jidla ji jaina information hi itumna matala kaina filter sa laga agachang information ji ba itum phadi dungrag jini ina hangai ba jang khuni thot bingli tada remind sa ngai ne ina tam ji thei ba maning la jang jaina itum hiwin yur ka na population politics ng real de hi bhatare aji tam pagli le de le meithik community na ningmaning phamadang kar de le hi maram wangli 19 hangula 52 57 wa tamli MLA khani le mang le ga sa 57 again 62 wa tamli khani mang le ga sa 62 1962 and 67 na tamli khani mang le ga sa hi ajiba ngarai chaire tharaka thuere kuki chin kuki we kyodo MLA hi tharaka thuere kada usido population politics ngriau da kharahi ituma kisai ji khle the pai thui hai jang sakta kipan khle ma ka phuning thada tampang liok thui de khle meti no ping la ji babam itum naga ping hi la ji babam jau ga da ara miwa alungli political engineering yang kata da construction sigla makhanga wa ji kata da shemka sigla da hotnara shum laga ara tum shemka maman da ara yengra vote naga wi outer parliamentary constituency li leide khlai votes mashingai na cookie wi hi naga wi wa matai sang lai thur cookie wa every year sathai lagan ashiba matai sang de le jauga da khnui thot bing itum ning shar phulung gi ja ka ba yur ga dei population politics ngrew de itum aware sa bung re makhang wa ji ling wang sak chab de khle mi yur ji itum atum ni yushi yang shi da sa ji gi tu muning de ka itum wi sa kran khnui thot da sa da no wi iwi responsibilities khigla gajbaji phaning laga ma awai ping na ka ari leida khle khrnau ping ne hili jili mung shung ma shung lei sar kajbaji li thum focus laga ningai shida regret laga in disappointment blame came real laga ning ka tat laga itum tha thuyai ra ga yu te wi raw sa thung mo mo upai mle ne politics si juwang ne ari sak lagin sai jan I wahang ngai ba achawon 2019 li Kuiga Parliamentary election jili huge margin na Dr. Loho Foze ne candidate sada kapang kag hai we mandate ji aji we rather khlai parliamentary election hili jang ji we mandate mingyi gje hi situation na demand sa here mening ka shimandri yu naga mi yu shimandri jabla la char mu shogmara char thengre jaina no yi we ning changji hai sa gi jili ta here adangi na hangula ima tangkhul ne MP kai ining chang de jang iwa thea sa shok sa bai yung so na sa sa bai tangkhul candidate intending candidate ba jang ka ag chang ba ba khegla jaga ai naga ga sa da naga wi bang da marar ka ngai na ka sirmi ga shap defense hami ga shap jang hi tarkar le ji da in hang ngai okay ning share kuira na shang ba talai facts and figures ang gi to take hang yi chung kam talai hang mere mulung tung la gen hang mi da klei tung chung kho wang khama hai ni ring phai ina kuira rising le ungli shit ngai de le arising right cha question right ka ina athang maram question je khiwang hanau kle ka itung tangkhul community le athang hang gai da MP sangam sa tu reshi tangkhul aje issue atom ne ge ji mi kai ka kapuning le we kala tribe ka taping la issue situation hi bang kai khang khai politics sao issue wi naga wa indo naga peace talk hila issue tangkhu na spearhead sala ga chat le ogi da kai kana ba issue tangkhu ni chongli cha se hi ba pai ithum na khei ba khei se gi opinion le hau jogi da question hi ra ga ta ka sa ne jaina queer rising la a issue question ji no opinion ka thakla thengai issue any naga na sakha ma yai ji ga issue tangkhu na sakha o chho bi ri ji tha le ni ga kala hi tha dai thum nang na zai de le ga itu maka ka shok by chances la leide le la yes ji la ka thengai le Here by here 10 lakhs ketewa dam itu me outer way water sia te hiri itu me deciding factor hi isi tanghu with other the mom su sangai me surface ka bai sik ja ta me sang na hang da da tangkhung na seng seng da iwi agdo iwi me na ka si ji o iram ring we na ka si ji di ki rang zeng ban ka than na hi wa
factor ji jiwe na ba ma ba bai mre de kuye o cha ko ran na ka mongso mi go kisa da ka khai no idam nau ya ka jiwe na itum na calculate masala ne de ye kuye ka kamadai ba itum ninga tar ka sai architect ka sai ya ibai da itum igdai da tar ka sai de kuye jina ajiwe hi ba I we take good ba 533 seat de de kre ya the hidi itum outer way na itum me akmang ba gi ji nahi da hi ya the jidi itum ka ji da mi jo wa si gi ji tui gai election ni di musunge ajakum nbf we doctor do itum na ka tom na ke I bjp di masari de sa ya open ni da hang le ya kada isi bjp mi ku jung ga da ku tom mi la ke party we line in election mas ham me ajakum ji ya that ji we understanding ai isi na ga na ka gas ga ji we na ji da itum me khar na ping ma sung da ji ga we da ki ga sami bo bom Right. ji da ku tom ga bo bom ka achiwi di as a koni dot ak sada ina bo thuk mai da ge go mu chu pai ka isi tangkhu nau bing naga nau bing hi da khamu chu phagi jai de ki ji ne ji Okay. uncle mani jara na me ka hai re itu mi naga with the short we wang development we wang na ma ta na ina ka ba mu hai re aju doctor do ho ka ye another assembly di da wow hai mu tui hai re ka action ji outcome impact ji kisam mangre ji ya ri thung tong na ka thi ara politically ka te go thuk mai dai dum na khamu su phagi jai de ji ni assembly hi ri kham tu hi de important sara ke Okay. ka ji ri thuk khamai ba wa assembly ajui parliament hi ri wa ki agenda mai nge chekra kra tui gup ji ka tha da khuira kajibahi itum hibahi hidi policy making hidi gazang intar ka sai gin ya adang we da me irang itum sentiment itum aspiration ji right timing ni da resak mi ji important sai ka jiri thuk mai jiri sak mai important sak mai gi ji ba ji ba policy making ni gazang ji ji ya hi important sala ge ji ne manin ka MP sagi paji policy making MB sagi ji hi ya ara itum na MB sagi ji adang gang na da Parliament hiri da yang ina kamutu hiri pai ya football hiri da kredi wa itum na da por gazang bam ning na bang na gina ka thak gai da us alwa them de da phisa de ya ka chi da kem gazang kat wa chi maning tu re jit na hi je na politics si da itum na parliament di bang na gina khawau ji na maning tu re jit na hi Okay. adung di policy atang gang da agenda ya hi ka jiba nga chek si ai hi mu khui so khau se ta are I thum na three de na dang da ba isi hi state wizard da parliament wizard da Manipur legislative assembly wizard na I thum policy I thum agenda hi mu khui ka bra daga athum na agenda khui ga hai jiri mamaya mane de I thum pang da ge na ready jat ke sab pang da ge na mu tui ke sab chi ji ki tha we competition da da idumai na idumai yang idumai adam siman daga chi ka jang da yu hu re mu kui mai yu hu ra mu ji Okay. Thala ka point na ke queer right singaru ka chili policy making ni sang shop khawai kal aru agenda ji khamtha ku shop khawai athang na kang da wow ka cha pam ning la ithum wa hak sang sang khuira khui khara ji channels lim shung cha chap khawai hi no shongai na apong hi ka tha khi ma le li je na I we ga pning de aji we election ba hi ba sa pai si ji ba BJP ji ho ga ga na musung me gi ja de ga ji ne naga nau ne ya itum na hi ga da thai bai da ji ga Suisa proposal our Suisa we proposal hi da itum gu chung kana regret ka sa sam ya aru da awi hi da itum da gu chung kana nga jek ba bam ya da kiwangi na awo Suisa na MB akmang lon MB amang hi na kiwangi na itum mi prime minister di Indira Gandhi di kiwangi na naga we hok bong na ka dang khrjan hi da sa sa pa aju itum musok bam da sa sa pa
G government are the Congress we ruling party this and kapam we bang and G privilege opportunity ji some kapang ne ji na ji. Yeah. Ji da the krajan sam sa ne ji. Likewise, Ajuwi hidida itum NPF the yoga yung aire BJP yoga ki jina mayang na yoga ki jimni maite yoga ki jimni Naga na yuri le ki shimni matharang na chang jipam yang daga homok ari matharang na sami daga itum may pang sap sing da kriya mi bing jide hitada itum cha mangulum daga khrachan sa daga ji dawsi ki itum Naga we do short hida hida itum tok pa ya officer da ya ka adung di khrachan matada ki na min mi ki sami da development we did na hi jaga anao mayor na kapo ay na migde na kapo hing de la hi ka party we jaga party ji kreu da awi anao mayor ang ta ka inda example de amai sang na president sa ne ka ya ala sanapati tamenglong na ne ji de NBF ne jaga awi nao ta da kui da khin na ji ka tha we attachment ni de audi da aju we hi wa I was sabai sig ja idum parliament di idum pangting nega wow ka bamning da khabaw da wow se ka policy making hidi sang lega idum development da atam wi da ajugu mai election ni na taf sa mai tui gi critical sa mai tui gi election ne de kui Naga wi bang mang maning da kongjai da ji phaning ba bam da at the same time government of India wang da kreatam ni ba itum Manipur ka seat kani hiwa kadra makadra kauna makstani ka ajui situation irang idi ba government of India serasaragi na quit nei jita Manipur we seat kani hi sina diamond da quit nei jinai si daw da hui timing hidi itum na da chiwe advantage si changkhui daga otsa sok pai sig jiwa hina masung mai gi jai de igi ji ba na khang jle policy making li jang khwai agenda kham tha khwi wala ga chi kharjan tham isa shop khwai ji BJP ji ho ka ka wa ji advantage li ta hang le that no we ji we conclusion ai tha da mu chuka khra na ba BJP na government ni form sali rag ji we governing le sala yes NDA 3 rough rather NDA 3 that hiwi ba idum na thegi ji ba ba da India we politics we da thought san ni yang da yang NDA maninga UPA right the UPA we alliance deliver Congress na strengthen sa daga strong sa na ga NDA hope sa bai UPA hope sa bai BJP na strong sa na jaga NDA hope sa bai data mai na ajui idum na center we hi kudong na thei da da mai coalition government Saudi the alliance we regional party chung gari da alliance sa babam ne ishi NBF alliance babam me the abam state ke to chung gari da ji da alliance ki ga sa babam ne ka aru idum na NDA ra UPA alliance ra re ji hi ba aru hi congress na BJP ka ji herti sa me ne ka ji ba strong sa me de gari ji na deciding factor ne wo regional party bing hi na home group ra government na ka sem dei ji hi ba impossible ka national ari ka regional national party ari da congress in bang hai ka bang ba ji as regional party ji government ki sem bang sab ning jang na ji ba thu yaw de if congress na bang sa ka congress wi ji ba thu yaw ki ji UBA di NDA di bang ka wi ta ka tu ta lai na exactly right ari ji da ji BJP ka ka chang thu ra ji hang ai din ji hang chok yin ji sa cha ne ari tu mi politics siwa anytime change sabai dynamics siwa jena jira salina so ina kwiro Wungnaoshang li ungai li shi sorry where I sing na mention sai re national party we importance ka mention sai la na gang li point out sa le sometimes it's sada apong le valid salak de le ka ara itumwe abom hiwi hiang laga itumwe politics itumwe scenario situation hiang laga itum Naga people's front we candidate kiwang ka pangkali sido kaji hi aranali question ji rangai dak like sane arwe itum hi ka shatha cover BJP will intending candidate le Congress le NPF will le ka le sa kam thai to ka arwe ji bing strong saline shada like ne cha ju ga chai hi li
regional party strong sang between NPF incumbent NPF ko mai national party congress no BJP no ani wi ka pa li wa NPF ka pa hina pha mai rag ji wi points ka tyo ka share sang sak nai ji mua chao rong la ka hol mi ai na jang ina ka hangai e wi concern in a sak lak ina khum chu ba ba naga we vote he candidate kanina or maybe more than 3 candidates na acha laga 2014 li shock high incident agle ko chikum ji late sosolo holi NPF we candidate sada chuhog shock ne NPF we ticket ai na chikum ji naga no khni shock thoyo ex MP saga sa wajamani charana mai he independent and ungshokta aremali vote ting tumradu trukshiga exact figure ji mahangrar thuraka not more than 36,000 less than 40,000 ji kumsam ji yong ji saga jaina ra ishingra khangchaina election rally gen candidate kchi wu kemli support kasane the yaung yawa salaga on the eve of the election, candidate baji we print out materials. Election lizangi ji lari achir anana ji sing phung laga polling station we expenditure now ne chapu mang khawai da rom sang phung laga polling station ka chibuli ungsar ji ni chikum ji ungsar laga ai itmui mai mak yang sa pai la da polling station machine chung la ka polling station jang polling station ni yung no 1638 polling station outer parliamentary constituency Manipur wi jang 1638 polling stations li candidate jiwi sakhang chu odram khang chu mi ne supporter ne polling agent ne da itmui mai mak heng ma sa pai ni da kachicha ramli ung la kha vote khani rip mak mi ma sa pai ni ka jena 2014 election li thangso pai tina ba ka thuyaw tan thin margin just 16,000 yang 16,000 naujimang en matai da le shiri second term hi bu thangso bai tina ba ka thuyaw di ji ningai ma shungko tangpur naw ka tonga naga naw tonga ningai ma de ji ra shok bai sine ju mulung chang i wa ri la jang ari nani na ka no chu me deng ze kai re party we ideologies party we policy making process li chang ka phar da hang hai re i we issue we BJP we spokesperson na jang jibaji has even kishino hang is haji ni atang in hangula naga ak yema kam sabai ajuli yaina meite tampagui thawbalwi 8 assembly constituencies later khle we vote ji katha the khuisi khle jila mong chuga se naga no tang no tu maru situation ili nobody knows what is next khira rakle mathai ne aru shok de khle chili khira lu rakle mathai ram ne akanama we tampagle later khle assembly constituencies chishad we voters being jili vote masangalo dagaji katha pangshab le lagaya organization or group agna hang jena atum abstain saulo vote cast musa tulo itum nijili chahanda itum musui thai ko hon gji we chancham jil mom lai siyo rashu pai ji kipaka ji mra shok pai mne Mr. Wungnaoshang na hang de ji mjalo ji rashu ko pai le jaina issue we ningrin wa khikla jaga maga kamsa pai phum phalung mara atam hi ka pha tamaning thur shi lagai atam ga sair naga mi yur hi naga da naga we mashun naga we shimlui kat sambang kharanji lei laga mina nga pai thui hai mina rang pon thui hai khamor maka laga pangna da pom thui ga hai ka we ning ka ga da ji aji thu ning ga da ji lang me da coming generation ning ga da ji
rather clay thought being in a Ukhnang Milwiki, thought Jili Oktwigaza, 2024 Oktwigaza, Naga Kernel being, Naga intellectuals being, academia being, academicians being young, and politicians being, Kawi Katana being, pastors, evangelists, missionaries being, Temtang Kumi being, Kisas Aklojong, Jirade. Aya, Twighatamli, I was Swiss along the Kapasamigaza, Karnaugaikana, Komshung, Mutumihagaza, we, China Bessis Alaji to Moit, Atomjilan, the Hangsai, Jimushung Day, the Itum, Langsovai the Ladela, Kaji to Matamli Tumna. Hang Shabdel come to Shabdel to me to Rajakamu, we taught me to Lipichar Sarama, Katauda, Tojilo to Exa, a waying rapping, among Rachon rapping, Matatamung took Satway, Kachang one month pinning Satway, wrote by Shineg, Jenna, Iwi, Mulungchang may twiggy in a Mulunging may Kapkajiva Ariwi. Multiple Naga candidates show the young Nier Gazamlaka, Amayamam, how him the Metit with her Gangong Shinjugas had the young. So quick a payagla Malay mother Tadang Changchat, Lagan Oktwikva, Mirina, and Sabai Shinegi, Vangena Tankul say, Gagapai lay a Tankul Kalai being Palagre, Young say, Gijaka. Decision making process lead ticket to a committee, select committee of form side Naga People's Front Lajong, Manipur Wisada, Manipur State Unit Wisada, Central Office Wisada, Shemsar Gahene. Chilisan the Kalay, you senior colleagues being, you high command, you he hanging. Platform he would try the meaning Lajang, upon the end la hanging, but you got Zak Palung say, Ningai Magiji, Masa say, hang high lake, now coming back to the party politics, party policy and program Kigla, Jishongja hung Lajang, are he are ini Limern Rogi. Yes, National Party we resource pool Mashalak. Bharatiya Janata Party, get how we resource pool he Kamashang family mene. Aji Janjam we do it from the Taser in the matter of electoral bond. Electoral bond we maramli Kipana donors mame Kipashi Party na redeem Sagala Gajiji. Election Commission of India law and by latest by 30th of this month, March public sabungra. Katong jite bungra gijong. The Maramane Junatam Jun Gatali Sagane the State Bank of India Boji Supreme Court Katahirigidali. Eyes, Kajiwi. Cross check the Sawi, young Mother Kamne. He atam jaka na thungnik mi wai tarkar ma leim ne da ngalang do khushok lo tarik chada phanga wel lungli jai de March tarik chada phanga wel lungli ji Election Commission of India list ji submit sai ne donors ne khiba ma me redeem ga sak phaisa ji ari electoral bond ji law la kha kai ga khui party ji khiba long shi na kai khui ji khushok lo ji le resource pool comparatively Naga People's Front thia shiki ga thane praman ni jang BJP ga thali Bharatiya Janata Party thali compare sagal Bharatiya Janata Party thali lak thani litum nei pesha phanga tharawi tuine ka party kachi wahi kharin abu lelkha shem ka sasal sai party abu we kharin lelkha party hingwa se giji lei haugada itum katyaw yur ga thahi acha awa yiping na phaning wala ka party higtha party Naga we akhon shaka pai Naga naw khalata we ka phaning phongshok ka pai platform aga makhlei masa pai marer the 1963 Nagaland statehood musam hangrang la khanda Nagaland statehood musam hangrang ka 29 October li 1st December 1963 li Nagaland statehood sam bhangdala 1st December 1963 29 October 1963 party hibahi Democratic Party of Nagaland one of these second oldest regional party in India next to DMK ne hangde itum na jang itum na pa khui itum party literature li jang dal ka pasam bangi jaina ara Naga we ngashan Naga we mashun awa yiping na Naga we kharin ji hine da lesau ga da
party hibahi resource we sinalupalan kashang makhalailik changtam sija Indian National Congress Bharatiya Janata Party ka thali changtam khawai malai mare kha party hibani hinayo sagathe masagathe balaira kha party hibahi we aims and objective ji article 1 Naga People's Front we article 1 li outlines highly more Naga chinawra being khok khasa da ukthui khangrum hili support sar integration li Naga integration li support sa chingre ga jaka ga khani li Naga we khan raingerer Naga we national movement hili khalele resources sinalupa lan atam yang khushok sar laga atam gchida ngchondre ka tomre jidle mo jawga da arama party hiva aims and objectively ji changhau ga da kala party we constitution ji election commission of India na mayada register sakhang satla maning la jong recognize sak mi dle hi jawga da party hiva hiva aji Momotui gate, masagate, hili jili kavad valley salpai. Young ka party bagui nimpuning green bajiva, naga nauna satkangai, apung jili, sadr the Iwi Komor hen hang maning la, Naga People's Front with Constitution, we Article 1 le hang hogada. Jibaja Naga itum, Naga na ogsada doubt mali by ning komong mali by mirajang. Lagara Assembly we Parliamentary floor we management hirag jene jiva tuklak ina zataura hili janya muitui party kachibu whip lay haura janya muitui achaku mui meite kuki we conflict jili chin kuki bing we conflict jili Dr. R.K. Ranjan na mutui rugjan ali Bharatiya Janata Party we high command na namu mutui lu awi miyul lisat da galai meite na chisang da galai ne Manipur awi ngalai mai chui da galai ne kha mom tu fulu da hang ga pai situation ji ka thada ra hok la jaga party ka chi hi parliament ni la pai assembly la pai whip ngwa la ka party na whip chala hai ka himasa pai mro ko jinang rai fulu na ji we parliamentary committee we meeting in khipa long ba chang si na big party sau da sol khanga sai MP khanga wa MP ka tha hi Bharatiya Janata Party ka tha party hi ba chili I wangai da babi ko pai maning mane kha tiao lang sal la Naga People's Front ka tha wi MP a khamang sal la khani mang sal for example Nagaland wa na ka da khani jaw se khani mang ka sal la Parliamentary forum li ka changa tam thran all political parties we meeting ka jatam thran itung khlate represent wasarama Jiwi kishi kapha alung ayar we chang sekjili Wungnaoshang namu apai mara mijuli mara ishi baba phung haura jang ka in among the 270 for example arura the election in the 260 jiwi MP ju ngishali ba ajiban Kumar Navalo Sanjeev Navalo daga hang atam ran iwa chawra ji masak bai maram lei ji nahi iwi point ba jang jaina ara development khara to ji hi jiba aruri we atam li even developmental politics li ma jangai ni okay aruri situation jang lim jang developmental politics si khang riaw atam mara rangi itum a struggling nation struggle sa da khle mi yur saw ga da itum na rin da khle itum na ning chang da khle ka how da khle ji khikala ji ba ji li ning sanglagai na khanui thot khar thot shinau mir no ma thai mene ka tonga iwi awi athangi na hangula jibaji hai salaga itum jo ji songen wangai ji ne jo ning share okay ning share yes mai saina kuchunga hang mere arui ka in actually difference aka ga thai hinawa NPF inawa most importantly identity representation itum we Naga representation Naga we interest representation sadakle ne not so much focus on developmental kigla policies BJP hinawa kuchunga jahi developmental in metaline infrastructure no itumwi policies being la wadle the array kuiro na shona khang hi development le focus sangai the le mane da hang de le
mà rồi xin đâu gặp ninh li arui hi cái chỉ bàn này cái phàm rong arui chu atam ra rang ấy đã hàng được lấy cái nên là thằng hàng gọi thùng policy making li rằng say agenda kam tha chi sem ka se cái lấy thùng apam li rek sam khira se cái chi wi ai cái hàng thai party li rằng cái no we justification cái thà lấy sara party BJP ka wi na Okay. Today he regional party he the national party he the chief election commission he di. Itum India we philan we jingli constitution we jingli itum ot sare da chiwe rungli ki ga maya da question khai mang ni jin da ya. China itum ot the sare ya. Bai phondi da mak jang nam sa bai ne khani hi ngso da ga ki ji ne ya. He idum financial di idum health team sa kreu da any disease ta lo ya. Kazati the itum na migen na the jena hiba itum financial the development the kivang na issue election machang se jai ka phai de ya election boy ka jai ka jina kan da ka arijang ma itum India we itum yu we songza hi hon ma man da ya kada sia ka sai na itum hon ma man da itum election chang da de kai na dang da ba chui phai jak chi ji sa te pung re ya mazang tha thu de jang ga idum da sa te ra na chi jang sa pung re chances of BJP Naga BJP candidate aka elect ka with chances si kya ga sa ya lo chance pai ara in itum the thing rock se kai ne mai te we want 2.5 lakhs ko ya mai te we de Naga we 4.2 lakhs de ne Kuki we na 3.6 lakhs ne ya total he 10 lakhs 36 ne hidi Kuki di isi na madai da 50,000 mang ko ya 50,000 mang ina isi Naga na ko madai da ne kara Kuki we gaji Kuki we 3.6 lakhs he itum na aju we critical analyze sa pung de ya pai da gina idum emotional na masa pa ya in the name of issue ki masa pa ya politically idum ibai emotional na masa pa vision le da contextualize sa pung aru re de gre hi Kuki we 3.6 lakhs he ka ji di de ne ka BJP we di de ne ya shu Kuki we shu hi kiwi bang di de ne aju we Manipur crisis hi kipa we mercy di de ne ya ji da ho da itum na ba hi ka ji di de ka hi center we bang di de BJP we bang di de ne ya itum de hi ji ba ka khini adi ara itum we maite we 2.5 feet he the already itum na me BJP government responsibility person sao the against or mathai jakshi dai gi ku chung ga ba mu tu ne ka itum na thegi ji ba ba angyung ba ji di classroom ba ji yang gi ba city ba the majority hi ba BJP no already MLA sitting MLA ya kredi ba ki ka ada ku chung ga ungzang dai ne ji na ji da wi da ada 60% hi ba 70% here BJP de the green de that re crisis Chita hogi da na ji dynamic si hor chat de le sar la government the central state la BJP ada jena itum na idi calculation ni khere kung mai na aju hi de de ya I wi hi na sa de sa ka mu chung ji ning ne ka idum thuk mai de kham juk tar ka sai ji na ari ku ki wi woti ka di wa pai ke ji hi NPF ri ra chang da ya o mai te wi woti ka ji wa pai ne ge ji ba ji adang amai sang na ngai ya anytime ma ka so ko ka election ni government na sare jai ka da sao re ya mai idum mi da apama ka kini re irang nei da report ka da o election ma sa tha ga ji ba ak kini apama ka kini re sok pai o ma sok pai mane ka da government of India na ga aju government na sare ji ba election hi ba da conduct the activities da sao re ji na ji da ji dai ka idum na masuda ge na electoral politics ri idum na idum mi Naga we what 4.2 lakhs we calculation na wasare jai ka je idum mai okay ka idum na ngreu gi ba bo leida kre mi pinga hina idum yam kui ri hong se jinda idum yam kui ri hot sa ka ji ba ji
diplomatic sarang na tai ka jiba na sa pai mai ri kre ka jiba we question nei na je ka da khud dai ba hi I thum test da sa yim hai re ya adang amai sang na ngai re da hi da debate mai ya Sabha Sabha ari ada I thum na NBF hi na ka chi pa wai na dang da yu wang ning lai ri kre ka ji da ya ri question ma kre yo maning mani ji de maning da je na ada I thum BJP hi na ba anti naga tha da I thum mi society na ka the de na ki wang na aju I thum mi naga wai ka da na ping ka them ping chung ga BJP di jang ne ka da I thum jang da kre hi ba naga ri ka ima ram ni autumn tu se ki wang na hi wi platform ka ri hi bai he nam tha me ki ja de ka jin da he ji wi ka ri wen dong ga I thum se ba sa se autumn tu se ki ni ji da je na aju wi ri ba ka da ka regional party hi BJP we ka bai we chances hina hai sa mi kha dun ne asam od wasa ki bai ki da ka jiga I do we notice we MB forum ka dai de ba se ne ka minority speaking we nga ba se ji na je asam ma NPF na khui ga dam than di lone MP sa re ji na Nagaland di da NPF na ma kam re ji na ya ne furio we mi ka bo ma re ya ji I dum na ri Nagaland mi so ji shen ni ka dong na dei de ni ji whereas BJP na ka kreuda BJP we MBA ka yoga kreuda Assam ni ya Arunachal we or notice the minority we work we chitida MB our friends are going to kare hore mai disadvantage ari party we kata hi wada the cruiser sara kai India we integrity we kata we question na damidi chigitha ji dew mai si jin nei na idum me grievances issues being here race masa by manage na some lok said me in the parliament even BJP was on the ya ka da party we be bang ba phone da India we kai by India we ga the party we image sa tri ga by hi tha we di ba mai I ba hi ba ka ji da ji ba okay mai ni share whereas ina wai ma shong ngai li shi la arwe hang da le hi centrally la kala state la BJP government le de le ye kala chances le me thui da le BJP ne da mai rising na hangai re kala athang gi thuna discuss te omai ka sai le naga we vote sing na mang ka pai ni kam ka pai ni li ak ngai ji ne mai te we vote si la ka 2 lakhs plus le de le huge number ni election le huge number ni he she NPF khirara chamsada kala ai chi mother karla or politics apong ka den ngrel ka ishi NPF ka NPF na ka pai mai thui ki jiwi justification ka thada lai sara maram hi ba hi in athang 8 assembly constituencies of the valley yeah he will vote bang hili mashan fa say kajine election is imminent sabung hore jang ka assembly segment chishat he will vote he itum mashan fa say naga khlata itum awaken sa laga consciousness agra laga rina sa ka khrat hada jang ra laga itum naga mathingung hairer gijui tangkhul mathingung hairer gijui bhab ka tag le hairer gijui image ya ka portray sai ga tribe ka te bingjira ra thada focus haure mind re haure to ka phninga ka laga tampa we vote machine ji mashan phase gi baba aram bai tengkol ba shina situation hi we lungli gi we vote gi election the vote shoga hele itum boycott the masam re boycott sarag je muning mukho kha ga ja jang de le di ji yang yaw gi ji itum precaution mo khim sa bai ne precaution mo khim sa bai ne ji ni in ang ba aina ara Naga People's Front as a regional party in a regional aspiration he exert ka sane ile hanglo ja ga jang ari AI ADMK DMK Tamil Nadu ga thali ari Bharatiya Janata Party na Annamalai long na than ga Tamil Nadu we state president sa da jang yang eno khod na da lai singum hiran ka Tamil Nadu na state utsam la khraw lung hi regional party we jang ari janjam we he national ari West Bengal ga thai le himane yang all India khyodai thumi Indian National Congress Bharatiya Janata Party ka thali machang sagru ju with defense sif modai ne khle jang jaina regional party we ka phab thum regional aspiration je free sala gaina
reservation ma le express ha ba ya ga le ne atung we pu maram ji la hang po mai ra jang ka auri we matai issue we ima naga mi yur we chan zek te khale li khipa na chung mai da hang sang hai ra khipa na ma hang sang mai ma ga ji hi la ithum na thaisar ga pai la ma thaisar ga pai ma khning le pa pa me ni in parliamentary na sa da oja mani charana mai na hang ga hai parliamentary floor li hang ji ya really thai phung ru de la ji open ne dr lo ho na hang ga hai ji on the floor of the parliament og twin ng shan da khale ne thai phung ru de la ji ba ka take yawi na take by ma take by ot mong am chung le ba ma ari la ma hang by maram la jang ra okay yang mi yor kai khali hi thau ra de le ha sa ji khwa ngai na ji ma sa shok la tha thui hau ji maram le de jang ji tha ji le de jang da ji ari ji la thuk na de la ma ngai ne ji ba ji hai sa se ka ara ka hang tha da naga we vote hin mang ka pai la ga ji question ji ba ji ili hang lu ja ga naga hi ka shabain dang da ina hang nishan sa da kachang la hang le parliamentary election assembly election rally jaga atam la yang la sinalu pala khalai ga tong khushok lu ga sa jang election mra rang la ga ba na na khushok ga hai sha ga wi makku percent akhum makku hi yung le assembly nation building le iwi any his hawai lu de ki ba ga mi ma jang as if election is the only option to serve the nation to contribute towards nation building jang in hi hang ji ni yung sono kai le jen mi hi thamra naga mi yur shem ka se jaga whatever you have mls sangai salopai mp sangai salopai contribute 10% 15% 20% towards nation building jang jide ga imma mu chot mara mi yur ga te na cha tang in hangula awa you thod ga na mi wa shing la ga na seat assembly seat kanili mla kanili sajara itumai ngai rai sha ga hi atumu ji wi consciousness ji le laga ji bilab sa ga le de ju policy ji atuma thuk la ga ni ya khai rig sa ni ji la ishi kathem thang khamai ga shang khare mai election ma jang se mu ji ne sinalu palan ga sing bin election jang bung ru la kha thoda tami sakla ga na mu chu ki ja tum sa ga de mp sa ra ji di ba kro khushok jang mp jimni nga kha no wi rupa de thingkhani thing thum nao muchika drama ji gtha lu ye musang sangai ni ge jang khat ba yaru wi public domain li chang ruk ji bingi ji ba ji i musang sagai mi ge jang khat yurung le shim ka se ja ge jaina aru wi I thum wi naga wi vote hi in hangula candidate hi party ma khai bi se jang ya jang candidate hi ke ji bali mia kha naga wi vote hi consolidate sarakla hili focus sang sagai ni ili mi ge jaina community age na adaman sa laga tarkar mo lai mane janjam wi tu jang atam gi de hi ji shon da tarkar mo lai ni ituma mushum ra ju tualo naga mashman ji ga ta wi thuk lak ka ya sam tha da khang wa ra ta tung la pha khui shi ji wi level jaina tang da muchuk wa la ka sa lak inu pha ri la ka iba ticket khami hi candidate set up sai sang sak ngai jaina Bharatiya Janata Party yathang in hangula resources laula ga na khalik party ne developmental kyodo itum policy li itum na ju perspective in khinga tam tran ba jiba npf ga than phangi ji maning mane janjam wi tu jang ka ara itum wi khring kharak itum situation is sakma man da ba ga jaina itum li ka chung hi political strategies being wa thaira itum la hairaban the jang janjam wi tu itum hi ma thiam ngai da ma thiam maning ne tang phur nau hi li hang ra ga naga nau hi ma thiam ngai da ma thiam maning ne ji da infrastructure ma lai khang sa shum la ka ga hai yang sports li la bai education li la bai health sector li la bai yo chik la ma lai la ga hi li jang infal ji sir ga hi maram la lai sa re jaina ji khale ji lai la ga hai ne kham maram ji khwang khlai khla ja tam tran I thum wi akchanga destination ag leye da zatpho ga haye shongza ji le haw ga da ma shurung kha ba jo thung haw ra rachang thung haw ra thai phung haw ra ka rga chang ka thai wi intensity ji nem tang sat ji ja ga khonui thot bing I thum subsidy scheme li depend ma sa bai mir da phi hili depend sa le hili dependency wi attitude ba hi mi kha zara ma sam banga ga thau na jan mu tu mobile phone recharge sa bai awa wali da po pa jang
yaron ngala va phasrai ro ko ho ga on hai ro ka tada kan kya wo chili la ava bali jam bam shon tada financial independence ma le la kyubangai na jaga itum ning shodu ocha ro la ocha bung ro dukan pum ga thai ping la ling nong li chang se jang financial independence le ka vai economic freedom le ka vai yang le de khle ping ocha chub de khle ping wo farm sector li le itum chang bung ra athai arai khaling ma kham tham le min jari mutui lemon jag ma tha de le orange eastern issue with southern isong orange kham tha lemon kham tha ga pai ning jang itumi production ni le hai ga market ji le ga buyers bing ra bung ni ne jen economic freedom for that matter itumi financial independence le ga itum tara ga thada khorcha nungsha sambang vai le chap vai maram ma le ni bai in stress ha ngai okay chi ina akila interrupt sa gang hanau ka ara jena in issue kupsang vai sa manora tamara vai re jena NPF the ticket da miolo candidate da kali BJP la miolo Congress la miolo Naga ma wi jibo a khamning la khni ga thung ni ngau se jiba ishi Naga karala MP sa pai la ka ji hi thengai in ri me da hang la la ga na jo in shi la ga no yes ili hang lo ra ga jang multiple candidates ki shogi kula shi vai maram ku chung kale okay ka Naga now tangphul no bing hin bapta da janj mu tui ara hili ik to rising le hola party we politics how the party system politics how the mag hang masak bai maram le aru janj mu tui itumui later kale Narendra Modi we government na second tenure hil we lungli religious minorities bingli prosecute sa da kale yang persecute sa da kale rek da kale broad daylightly yang here and there vandalize sa da kale worship places churches we ka we sa da kale bing tong hi mute spectator yang ki ga yang sang khmi phani khmi ma kale tha da hili tukhui lagi da ali mikran aying wa tishu da dandi mi hawe nar hai ra gi ma le la jang chang khangai bum ni ba chang rang phita ngai bum ning phita ra fellowship sa da kale worship sa da kale colony we shimjili ba chang ra nam khail ga chang ra jai shri ram wang sagra hidra sa da kale bing hash party by your development politics phala ge ga thamarin u meter rai ga one nation one religion jang one kyodo ju politics hindu dwa we politics khangria wo party ne ji theo ga hi na ga hang mani mo ko o ga thui we rights activists bing ga tong na he will express openly social media li the different kyogla platform li phong ga maram ne ji la party hi thuk mai da thang discuss sana right aru we candidate wi ba hi chung da shoka karam kam ro ba ji mang ji han sa in ji juang na BJP he party gla ji hi yaru no baptai ga ji ba congress we prospect le mulim ne NPF we ticket sam bung ba na kai ji mai okay ji da krani okay evening hi all right mai rising we yes no we showing la thing ngai aru ji BJP we NPF we marriage demarriage thangam talai lo salai ngi jek naw se ka issue candidate Naga na ka ji important sa naw ki da Naga hi khni gi thung so ya kala ha candidate ya le da le intending candidates kya ya le da le akhmang sai nam phang mi la ji ka thing ngai ji akamang gaji di pak mi ki da ning na da chi kui za kwai dem ne ka iwi te yu di ba chi ka sak de au gi jai de okay di ba ba ina yang ga NBF SCDs da ashui ki ga sa da le da even ticket within BJP within the ticket mi hi je nan da sak malok da de within party di da or within NBF di da chui crisis le sa le da ku ye at the same time BJP di da example di isi BJP we jai ka aru hi Narendra Modi prime minister honorable prime minister we vision we jing di aru khni sit khni ma ka ma sa bai mi yaw gi da wi tu mai chief minister honorable CM gada madam sarda the ani we command we aching di isi set up already decide idung mai dang ku na we intending candidate ma jang ne mi phanga su ga day to day within BJP DN okay Nagamang ni juitung di other example di inner we amai prishori in charge mi hai de outer we da ari gi ga convener hi aji som dai ni mi hai de kada
aruiga ame hoping as a vice president agasada awi supervision we adung da kuchunga kiga igida we readiness ba hiwa matharagina BJP majo kam sa pai mane gejiwe hiwi ningdin iriba pangdagina what side is the chi ya gera jiwi ta hian naga candidate ya chung da shop rao ka na ishi na sa da gide ida naga na ka joka kura okay ajui timing idi kongzai ticket ma mi pai mane geji issue ikra now being daily the guide ya ajui iriba naga di chance mi pongra kongzai di ma mi pai mane geji pangnagina gathana bingni the issue ikra now being jang da yang in Robi advocacy sa ko hopefully diketi ishi naga ni mire geji BJP la Congress la NPF la katong naga li mi ser ka ishi shwe okay mai Why he didn't know? yang chen chim chili okay paire ishi aju hina chan phai khare ne election wi le je ne tu topic hi narrow down sa ka tu mai da ba no khwai sa se yana aju bang ba ishi tu talaga lum sa lagi na new with knowledge experience ku chung ga share sa mi da itum viewers mi chung ka tam chi thei me share sa me ning shi jang ga te ari khna wa sa da closing concluding remark hi ari 2 minutes each mang mi re ka hi ba hi important lak sa wa salak te le ye itum we vote song gi bi hin kham da ye ne akhala itum na vote ka sa ka lek sa gi ni je ka itum public bi athang amai ma shang la teu me ka hangai re itum public bi role si ara kham da ka no itum candidate bi wan ka ta de itum extract sa pa itum no khui pa gi chi chung ka phaning da le mi khale de le ye kala phani tha da khui la go yo cha mong khawai sa lo shai vai da candidate pe la po la phara po la ga candidate ni chung ka depend sa la ga pom da le tha da the athum li la unnecessary expenses chung sak la ga oi thu we chief guest culture ka chung ka chat la ga chu sak jala le pa pom da le ye candidates pe paisa spend sa da le chung kala now the vote ka sang tam le itum decision making le moi ka ba wrong candidate le elect sa chang itum chat pa pom ni ra there rules of public immense yana na new knowledge as ingle itum ya ri bin a election ni ki saran do ki sang sang ai do gi concluding remarks ada ming sa in a right single first sang sa okay na ka share sam you know arui ketewa atang amai wi ja ke kia ngau ke ne ji mang ke ma pha na yi thai mai regional party hi pharake yang naga arui ke regional party hi ijaw aspiration ijaw ki sa ni ka regional party hi ba example di arui da Nagaland ke dawi o Arunachal ke tha yang Mizoram ke dawi da Meghalaya ke dawi da ija na government sem sab ka chidi coalition government da sab ka pha ji na ka jimaning ga idumi grand state ne ju idumi example di adwi yang adwi idumi Manipur legislative assembly di isi NPF yang leader grey more less BJP ke tha ne da kadong ga si ba kadong ka tha da BJP da ta ji ga BJP da maning yang the second class with other date ne ji na ji o ngate yang ngai na issue na ga ngate yang ngai na sa ka bai da ma dei thing ma ne ji na ji athum da option ma sa bai ma ne ji na ta ka mai na MPD da ji tha re ji na ji ya ji di wa sa cha zao ga na Ni lo ga sa sa zao lai ba ba ji ji na pha mai ki ji sa sa ne all right ki ne di ka brief sa mai da kum yo musung e ari da India hi wa Hindu nation ya da hi wa musung ga ne idum Christian ya minority ne 3% ga da mang kring da ya 4% 3% hiwiri kri mai ne ka chi da how the Congress we atam di da BJP we atam di da kuchung ga ji ta we da issue je de shon ne on the Congress we atam di de mai se char sa kai o ki vandalize ka sa abong ga dam je ka ji ba da le ho de kre ba ba ya can you party with differences or he marriage to marriage hanga ra bai bai shin ne You know, Okay. just See. 30 seconds. 30 seconds. Jong, in a national party he, halage. Ka national party with the subject in proof. You proof sagi 2016 li, it was Dadan Ibobi Singh time. Jong, o Ibobi Singh as chief minister sadle laga deputy CM he Naga naona sai. kai khang Gai khangam. Naga minister ko chung jang sa ministry li jong SPF 2 li. Ka naga no na himasa ne him phalag ne muning chang mane gji thusa thuyok de naga wi deputy naga na deputy CM sa ga sa cabinet minister ko chung sa la tu akhona akha mu sho kamjong district ne aji ne jin the district bifurcate san ga aru gi thung kui sa me ag radle
Naga no jimuning chang jimu sa pai mra gi sai that is a proof national party we mo ga phag ji sara ga thong sa thu ga hai ji jong regional party and national party we marriage thang khang exactly right like yeah ripping li aga thing sa ngai kana aje jang ka da congress representatives la invite sai ka masak pa wa li mra zang thu jing sa nei jen na pai mai da thang ka party we hi ngajek now sai itun long sang mai da election tyo wa thu ye hi wa long li thung exactly vai sa jen concluding remark pa kham mi myaw la mercy okay ram now bing to ngadi da da hangai ji ba wa MP election hi na important sa mai tu ye de ye khwingai je na itum ayari bomb the great infa di Ukhrul bomb the great or even hands of the bomb the great bing en dra Sabha ka what nam ming sak ngai I jaw ya da democracy de rimpa mai tu ji the prime minister chief minister or itum MLA di the voting right da kami idi da kami ya the he mataragi na itum exercise sa se ji pa ya ngai ka khni di achu we MP election hiran ga sara gai we dung hi achu we na samai tu ji tho chan ge bi ji we MP election ne da ngai ya adang amen kang da delimitation hi 26 ri dai de the delimitation hi now thought we da he did da ngthu sang mi ja kan ka khni di itum naga we bistok ji da ji achu we di kupsang pai da kre we amha da nganai ung da kre di idum chap chai na idum gi sa ka bai ka kuthum ma di aruri sok da kre Manipur suggestion hi di idum pressing in this kind da ajui timing hi di idum na advantage mo khui thei thu re jai ka now thought ping na idum di da munungai aure to de pai si aure je na ajui timing hi di idum naga now yang ak jiwa ka dak se Kijibaji hangai. okay ni share okay legacy tangphul ima them thang khamai ping luyod ga sa ping khnui thot shinau mayor now khar thot sai kor aju election hi sagmatai la ga ya election ga sar chui ba ngai na candidate ping we na la ka sha pai na tang da tarkar ma ga sa demand ma sa mi lo mo chon sa ga se na wi mo shun wi bang now thot wi bang ka pha shong fu sami gi da izung mi mushun ngak mi khawai sami gi da shok da dhlei candidates pingli are mali mu chot khing sa ga se sinalu palan po lagha athum di sipsa khang sak mirin jili mok thing sa ga se ning veng sak se thauna le meng sak se ji I khre sa da hangai ka khani li I thum wi vote hi sinalu palan na ngathung naw lagha no wi mushun ran na li mi ga khan me ji yor zang naw lagha ngathu shai nga naw lagha sa ga bai maning mane sia sa ga zag lagha iman naga wi MP akaling sak phungdra kahang thawula sakla ka hai atam saw ga sakla ka na vote sangrok serse jahang lagha ya recycle I thumai atam no thumai atam phe da chikat lagha na khami yang khami wang ning shai da hang lagha issue hostel ning shimi lagha he hen vai sa okay ning share ngai thalan ku sang ye hai kala yes chakula go se ya ning share ka nani li ning shim timing ai da klei nei nani na razang mi la ka tu kam thalan na hang chi the re kam ta ya khana ba naga ka alexa se je la ga ara nashi party la candidate ak sho ka telak sho ke ishna gam ka pai shine party na party la kharjan sang sangai right in the interest in na ho go se is are naga we interest yang mi la ga party na party la kharjan sa la ka atham BJP na la naga ka phung re je NPF la naga ka phung re je ta ga naga am kang sa ngai mi le nei aga naga ka bai je party we differences kyak le sa no hili itu khok yang kak sai phadale da khui kala katay European muli kathada saka itum nam thame advantage khui pai ji ba chi la yek murum la ga itum naga na ka vai ji hi saru no ji itum ya European we wish akang sa da le jung kan ning share itum ita da jan pai sam ru vai salu shit se kala jo episode rang yang ming ru khai itum sa ko la jung kan ning share ko isi lung sang na jan pai sai da chak tyo mai ka sangai ra ka important sala kai topic saw with da itum detail sala in khang jek nei
yarui ping wang ka naga pai chung ga hang ji the da shan khuye itum even intending candidates ping wang la knowledgeable sala khaya itum information ko chung ka share sang ru mar ko intending candidates ping hin la kham ta khalak ne na thum na mathala ka nu ku ka naga interest wi wang ji na thum decision hili ko chung ka matter sare naga wang ji paning khami ba ji le yaru na le shire khya shire ji la shan khuye yarui ping itum na election hi thang ga ma ye na na iwi ning chukhi thalagin shichin laga participate sa se na iwi panglik lene vote kipa khana no yu ana makuthimi baim ne na in exercise sa gi ne 5 years 10 year wang or aju wi wa not just for 5 years the limitation hi le okay da not to wang decision khuigi ji ya election sa gi na inam thala participate sa se ata hangai da ai shi blong ai ashiro no ji ka ji tha wi ning chuk chin la ithumli kon ga zarot khamrat la malai se ashi party la malai la ithum ka da mungurum la ka chu le shi ka sik la ji muchung sa ngai ithum ka thana bingli la atum li la kharjan sa se office la wa se phone la sa se itum company tha le ko thana bing thum thali do thana bing la itum yaru bing la kharjan sa mi ro no yaru li wa ro no not as chief guest of honor maning la ka thana sa da khuri la wa la ka area la wa ka khni thot bing ka thad le kharnaw bing thum ka thad le khim chuk le ji yaru wi company la khui ji la ga itum ma chu election hi li ko ka yang ka sala jang ga itum khamata haksang rai sang pa ya yur sim ka se ji khnaw sa da message mi ngai ne next episode le itum sai ko sam share shi se ning share